Orang mana? Orang Malang. Sampai dihafal. Gak apa-apa. Makasih ya, seneng banget. Satu kata lucu, bukan satu kata itu. Terus suamiku gimana dong? Ya iya dong, gimana suamiku nanti kalau aku nggak bisa masak gimana suamiku? Mau makan apa dia? Kasian lah. Masa kita mau ngegojek terus? GoFood terus kayak kemarin tuh. Loh. Adalah gebet. Amburan. Injek Ang Malang ya Rob, bajrong kurang lakai soler ya. Suaranya teh adem banget, Masya Allah. Alhamdulillah. Seneng banget kalau banyak yang suka mah. Pereng hil. Ya, kena beda ring bini ya. Pamekasan tak sampang. Mau masak apa sih telur kecap?